may kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong may. Ay na, borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na? Bumabantaw. Agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, borsyoya. Pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Ket ita, adtoy ti sabali pa pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kag balin anapili, tadi ka ket makatumpong iti kuggangi. Tampok dito'y programa tayo. KASTA ti BIAG! Adonis iho, naimbag ta naranaan kay ta dito'y balay. Apay ka di, papa? 25 ti taon mon. Saan aya, iho? Wen, papa. Apay ka di. Itaman pa nadakamat mo ti may papaniti dayta. Mas daawak lang amin, iho. Apay ngaging gayta kat baro ka pa'y lang. Ni papamat, di na ka di apurahin. Iho, kaya't ko lang makita ti panagsimpamon. Imposible mat, naawan ti kaayan ayat mo. Kinapudno na, papa. Ado ati kaayan ayat ko. Awan pa'y tinapilik kadakwada. Anya, ay unay kan anak ko. Apayanas kan ngagpili ka pa'y laeng. Iti dahi ta akinataar mo. Masigurado ka saan basta-basta. Dagiti kaayan ayat mo. Talaga, papa. Pasig nga napipintas dagiti kaayan ayat ko. Pasig nga da kabailan da iti biyag. Siyempre, nas ka napilyak man, at kap-kap na ka. Adonis, iho, kunada nga rudan. Di ka agbalin anapili. Tadi ka kat makatumpong iti kuggangi. Saan to apulo sa mapasamak day ta, papa? Saan to apulo sa makatumpong iti kuggangi? Ngamin, nalaingat ngagpili. Ala. Ipapanta na kasta, iho. Ngam saan mo kumamat na pangnamnamaan pa iti daduma kaayan ayat mo. Agpili ka ni di kalaysam. Tapno saan damer tamang namnama. Kasta la ti biyag, papa. Basta di ka madanagan. Di ka agapura. Sikati mo na makam mo, na danti napilik, kadagiti kaayan ayat ko. Hoy, Lisa! Ni, si kamagayam na Berta. Ay naiturong manan ti imatang mo ka ni Senyorito Adonis. Saan mo't anana? Anya saan? Itay pa'y laang nga daak dito'y abay mo, anya. Kitkitaan ka. Kat naiturong ti imatang mo ka ni Sir Adonis. Isulatan ti kitkitaan. Saan mo't anana? Ipilit Ay, naman. saan ka naw? Kat no nakita. Saan ko naklangarudan? Na. Makapasuron kayo mat. Na. Binugkawan nakmutan ni Lisa sa Antupimanaw. Anyan, ilibak ng tupay lang. Idinto ta natiliwak lang arudan. Akit kitaan na ni Senyorito Adonis. Niyan tumawag. Hello, Ann? Hello, Adonis. Ayan mon. Adak dito'y balay. Apay ka di? Ala, saan ka di nga dasaritaan ka ita? Itay pengor urayon ka di ti balay. Anya? Kasta ka di? Katuan, apay, nalipatang di pagnata? Pasensya kan, Ann, ha? Nalipatak mo't ngagpayson. Sika talaga.
Sige, orayan ka dito ibanay, ha? Dagasan nak. Okay. Agrubatak labit. Pasensya kan, An. Manuti tawon mo, Lisa. Ha? Apay ka di, sir. Kaya't ko lang maamuan. 20 kon asar. Amom, napintas ka, Lisa. Ha? No kaya't nakalakit di ti anak ko, kaya't ka ngagbalin na manukan. Ala ni sir. Nakababain mo't Amangan numaamuan ni Sir Adonis dayta kat anyapay ti bagana. Oh, anya kumangay ti makunan. Agpay sumat ti bagbagakit. Sir. Padasem man kit de ti agpa-charming iti anak ko. Ay na, ni Sir Mat? Ah. Pakpakawan mo't, sir. Mabainak. Kanjak maaramid dayta kan ni Senyorito Adonis. Adonis, nabayag ka mo nga agayan ayan. Saan ka di? Apay ka di, An? Damdamagan ngamin damami kan daddy. No kaano tang agsimpa. Apay ka di nga agapura ka, An. Obing tamay mo't lang Agpada talang agtawon iti 25. Saan ka di? Adonis, May mayat mo't laeng nagpapastang agbaro kan agbalasang. Tapos ta nagkalaysatan. Saan ta nasublian ti biag ti baro kan balasang? Saan ka di? Oh, apay nagsinay kay tinaunag. Di mo ka di magustuhan timbaga? Adonis, ibagaman kanyak tagpaiso. Malaksid ka di kanyak kat adda pa'y sa bali a karelasyon mo. Saan ka nga gisam? Sungbatan na kuma. Napangasim. Di nakapurain. Naipagakon kan ka. Ipapasta pa'y matatagbalin a baro kan balasang. Ita, no talaga adi mon kayat. Takayat mon tagsimpa. Itad kon, tiwaya-wayam. Ay, una yan. Nagsayaatan ngay, Lisa. Kaya't nakamot gayam amanugangan ni Don Facundo. Sardangan dak mamut, nana. Di dak man asaran tamangan no nyapay ti maramid ko. Hey, katno si kamot a mismo tinangibagasan ka day. Kunam akayat na ka nga agbalin amanugang ni Sir Facundo. Katalaga mo ngayong bagana ti KASTA, nana. Tirigat na. Kaya't nakangata ni Senyorito Adonis. Katno napilay ni Senyorito. Ay, sana rumbang agpili-pili ni Senyorito, nana. Hinton kwan makapili iti kuggang Ha, anya ti kayat mo asawan. Na, apay di mo amo ti pagsasawa ko, nana. Di kag balin na napilay, tadi kakit makatumpong iti kuggang Na, kasla kamot la sure iti dayta nga imbagam. Na, di kay man agisam-isam makasta, nana. Makapasuro na kitaan. Ibagbagak laang mo ti agpaiso Apay, panagkunam, pilyan na ka ni Senyorito. No di nakpilyan di san lang. Kasta lati biyag, nana. Ni, anda nagsarda nga lugan iti batog ti gayt. Inakitaan, nana. Tama nga no dan ni Senyorito. Awan ti ako kabasol ko kani Adonis, Sir Facundo. Ngam apay akas di ti anak yu. Ay, sa anak ngaglibakan ka, balasang ko. Kinapudnon. Saan laeng asika tinakisarita kanyak, maipapan iti KASTA nga ugali ti anak ko. Anya ti kaya ti asawan, sir? Napili ni Adonis. Ibagbagakan ko na ngagsimpamutan, ngam saan kanupay ang nakapili iti itong palna. Kayat asawan dayta? Di na kayat nga ikalaysa? Jak ammo kun kuana. Jak ammo no anya ti panggap na. Ngam KASTA ti kunana kanyak. Ti kano'y kalay sana kat ti kapkap na kanda. Anya mo ti anak yu, Sir Facundo? Iha, saan ka mapukawan ni tinamnama? Tano talaga ngay ayatam ti anak ko. Ipariknam kan kuana ti kinapudnam. Anya ti amom,
Amangan no si kagayam at talaga ti kayat na. Ket sika ti pilyan na. Maragsakan ang makamamukan ka, Adonis. Kasta Ahmed, mistika. Una yan. Nakasamsam itmatan ti panangibalikas mo itinagan ko. Agsipod tayo ti rumbang, mistika. Rumbang lang nga balik sa kiti kasam itanawagas tinagan mo. Kaputa day ti maibagay tinaidumduma kinapintas mo. Si Kamat, Adonis. Mistika, pakawanan nak. Ngam talaga saan ko malapdan ti bagik. Anya ti kayat mo asawan. Agayatak kan ka. Anya. Ngam mano ti tawan man aya. Panagkunakat inaunaak ngam itisi ka. 25 di taon ko. Kunak tumat. Inaunaak kan ka iti 5 atawan. 30 ti tawan kon. Mistika, itinagan ni Ayat. Saan ang napatagtagwat ti edad? Tinapatagkat noon niya ti marikrik na day ti tungkal maysa. Adonis. Kat kasi tinakunakon. Pakawanan nak no impudnokon kan ka. Ngam day tatagpayso. Ay ayatan ka talaga. Ambong nun na taarami dakiti anak ko, Berta. Sir Pakundaw. Diya akong mabilang no may kamano ni anak isarita kanyak. May papan iti anak ko. Anyang amin ayat imbaga day dyan nakapimpintas a babae, sir. Yalang-alang ka no na Adonis nga anak ko ti panagayat day dyan nga kan kuana. Anya? Ay, kayat mo asawan, Sir Facundo. Iti day dyan kinapintas kan kinasiksay day dyan babae. Saan akayat ni Senyorito Adonis? Wen, Berta. Napili launay ti anak ko. Ay na, maday tinapilay, Sir Facundo. Isungarod ti kunakan kuana. Tanudad duma. Ti tao ama nagpili. Makatumpong iti kugkangi. Ay, wan, sir. Nangagkumutan day ta pagsasao nga imbaga ni Lisa. Berta. Iso abagbagaan nyo ni Senyorito. Amangan no makatumpong tukat nga agpayso iti kugangay. Ay kadkas tala ti BIAG Berta. No bilang ta makapiling agpayso iti kugkangi. Kastala ti BIAG. Naragsakan sa ha, senyoritaw. Talaga naragsakak, Lisa. Ayan ni Papa. At damot itay di taraking chair na, sir. Ngamjak mo tin nasiputan no sa dino tinapanan na. Ala. Saan na bale, Lisa? Sa pulag lang ni Papa. Naskin na maamuan na no apay naragsakak. Pinanawan na ko ni senyoritaw. Ay, anya nga tati pakaragsakan na. Anya nga tati makagapaw. Sigurado ka, Adonis? Wen, Papa. Talagang nagsimpa akon. Nakita kong ti babae ngay datag ko iti altar. Kamaudyanan na. Kung naglakit din, no talaga nga awan pa'y ti panggap mo ang mga sawa, iho. Kung nakmut ngamin kan ka, Papa, urayak ti umno a babae a para kanyak. Ang haguray ka. Amangan mat no kuggangi tinapilim, iho. Anya kuggangimot nga ibagbagang, Papa? Wala. Tako na nga rudan ti pagsasaw. Di kagbalin ang napili, ta di ka makatumpong iti kuggangi. Natudingan kay ti daytang imbagang, Papa. Di kagdanag. Tawisik to dito'y balay ni Mistika. Sakbay ngagkalay sa kami. Si kanto mismo ti mangibaga. Nukuggangi, tinapilik nga asawain, Papa. Ay na, perfect day asawaan ni Senyorito Adonis, Lisa. Nana Berta. Malaksid ang nakapimpintas. Nagmayat pa iti sukog ti pamagina. Napudaw ken. Ay, adakan kwa na aminan. Ay, Nay, apay ang nagliday ka.
Awan na na. Sige. Nay. Pinanawan na kaon. Ay. Sigurado ang nasakitin akam ni Lisa. Gapo tadan ikalaysa ni Senyorito Adonis. Doon bigatan, ti kalay sayo ka ni Mistika, iho. Kunyarod, papa. Madanon mo't langan ti tagiuray yo. Garuda. Agasam nga'y tanagado ti pinaluspusam. Agkakalapsat ken agkakabaknang dagiti pinaluspusam, iho. Papa, napinpintas nga dayo ni Mistika. Nagan na langan. Kasla misteryosan ti dating na. Ako na ti Tagalog. Ay, naimbaglangan. Tasan ka nakatumpong iti kugang, iho. At ayo mapasamak day ta, papa. Siyak pa'y ngamin ti kunam. Maragsakan na parakan ka, Adonis. Inton bigat, papa. Ikalay sakon ni Mistika. Kat pasensyakan, papa, na ididakil abalay na ti pagnaidan mi. Sana bale, tadamot na na Berta ken Lisa kaduam dito'y balay. Wow, nagdakil da ito silid mo, Mistika. Talaga kasla silid ti prinsesa. Puan, Adonis. Angam, aguray ka. Itay pala pampanunutak. Asino dito adda iti ladawan na nakasabit iti diding? Apay nga adda ti ladawan ti kaslaglang lang abakas dito silid mo. Si Kamat. Nakaro ka nga agsao, Adonis. Ha? Pasensya kan, Mistika. Panagkunakit napatagkan ka no asino man day taday ti ladawan. Madlaw ngamin ang nasakitan kayo di panagsaok. Asino ngamin day tayo? Pakalaglagi pakdeta, Adonis. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pakalaglagi pakdeta. Idi sa anak pa'y anang paritoke. Anya? Wan, isyak day ta idi sa anak pa'y anang paritoke. Siyak day ta adda iti ladawan. Ay, anyan. Jaklaim pagaro, pakastagayam tinaduktalam, iho. Jaklaim pagaro, papa. Saan lagayam matilangan na tinaritoke? Amin iti kinatao na. Peke, papa. Oo na yan. Agam sa nabale, Adonis. Ta nakapimpintas mo't ikan. Gapo iti pan nakaritoke na. Ngimjak kaya tinaritoke, papa. Ti kayat ko kaday tay normal. Jak kaya ti kasjay. Ay na, awanan ti maramidam. Tayin kalay samon ni Mistika. Kanayon mo't ngamin nga ibagakken ka ide, iho. Di kagbalin na napili. Ta di kakit makatumpong iti kugangi. Anya ngay ita. Kasano may babawik ti panangikalay sakin ni Mistika, papa? Kasano? Ay na, saan mo na may babawi pa day ka, iho? Aklonam kit din tigasat mo. KASTA la ti BIAG, Adonis! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agbalin anapili, tadi kaket makatumpong iti kugkangi. Tampok dito'y programa tayo. KASTA la ti BIAG! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami iting kay panagdengeg.